ngisho ukuthi le ndzaba yakamanzini main market bekuvele kunesicelo kadzeni ukuthi sifise ukuthi i-renovate into khona ku-matcha standards e-business lesitawukhona kukhanga amakhasimende. Ubese kuthi-ke evikini eliphela lesihlanu kwaba nale final date ukuthi aba-vacate lama-informal traders aye lapha ku-satellite bus rank temporarily kusa-renovate waleya ndzawo leyana. Kufanele ngilokuthi njena letinye into ati-attendeki ngendlela yakhona lesibheke ngayo. Sisacela ngumasipala silandelela ukuthi phela ababuyise ema-shelter lakahle ngaba-temporary ne-security yakhona ibe enforced. Yebo-ke vele ibhizinisi ibalahlekele kwathi ukuthi phela vele ngoJanuwari baqoshaqosha khona kakhulu makubhesi. Ingabe nalo ukuthi ungachubeka Sikhonza. Nalo ukuthi-ke Nkosi kube bete the proper communication naloku ukuthi phela nawo ema-informal traders asasebenza akwati kwatisa ema-clients awo ukuthi ngelanga elingikuthi emva kule nyanga letako ama-clients ethu angeke nesikhanze la sidabe silapha e-satellite akukenteki-ke loko akakhona ekucabakeleka kahle nama-informal traders kuvele nje kwaba yi-order sesiyibheka ukuthi-ke ayikhona ngeke kubaphatha kahle nabo ngoba phela intuthuko yebantu kufanele ukuthi bafake abantu. Ngabe-ke Sikhonze njengoba uyichaza njena yinto lebeyivele ikhulunywa lena noma into lebayati kona bobomake ukuthi basalungiselwa laphayana kamanzini. Into lebesivele siyipropose sicele kadzeni ngiyacabanga way back kubo 2014 2015 lokuthi sicela ukuthi letimakethe talamadolobha acishe onke la ivele atikhombise phela ukuthi lama-informal traders ayabhadala ati-renovate tikhone kumitha standards e-business lefanele ukuze kungatobakala unfair business competition. Fanele lokuyinkinga ngilokuthi mase kutholakala le mali noma ke lithuba lekuthi i-renovate le ndzawo akakhonakali lokuthi kube nale mihlangano le-proper constantly kwenta lokuthi ama-informal traders abe yingcenye yale development kube sehamba isayiti linye kwangakhonakala ukuthi ba-informe-ke bonke batsho khona ukuthi bayemukele i-development babonke.